ufise inyuma y'akazi kiwawe usanzwe ukora madame wari kure yawe nivyo nta bakobwa bari kubakwiruka inyuma ngahe Bujumbura wapi sinkunditse buriya jewe nukunditse Sasa ko ari kubera mbe kenshi abantu bakunda kubashorera kondom baba bameze gute abasore cyangwa abapapa bakuze abapapa cyane cyane ubeza ko ari kubera okay ariko birashika ukumvura mukumbuye madame cyane uhora ubigenza gute ubwo nyene urumva ndondera itike nje ndasimbye Hello, welcome again mwese mukuri bigaro bya Buja Hit TV. Isaac Class kuri my behind the camera ninde ni CK. Reka ndabashimire mwese mubaranya mukurikirana ukuri kwamye ibiganiro bya Buja Hit TV. Hariho abantu baguma bacunga ama notification ya Buja Hit nukuri turabashimiye cyane ariko kandi mutaraba video gusa mwenyene kabahereramwo ifoke mugira partage canke share mukayisangiza nabandi kugira ibiganiro bishikire benshi kuko kugira partage canke share ukabitanga ku bandi atirabe kiganiro kiryoshe nuko ibintu bigenda neza cyane turagerageza rero kubazana amakuru ashushe eka no kubashikiriza impano zitandukanye uno munsi muri studio za Buja Hit TV hewe nazaniwe umuntu nakiriye umuntu avuza guitar n'amenyo ntavyo waruzi imana werindira ukiri kwisi ngaho uzomenya byinshi ariko byinshi uza kumenya wiwe ninde birashoboka ko ari bwa mbere umubonye birashoboka yuko ari bwa mbere utarabona impano ziwe ariko ndagusabe yuko utava hafi ya telefone yawe canke laptop yawe sinzi aho urabira ikiganiro Spako ko benshi barafise ngene baraba Buja Hit okay bikuva ko rero uno munsi ndikumwe n'umutumire bro inakuwaje salama tuko nakubona ya uraberewe sana mta asante je nariko ndakuraba kuva hasi gushika hejuru sangumenga wajanishije sana ibintu by'ama blue black jaune hamwe byabaye yego umuntu yakutegura ino style ninde oya nijeje nyine kwita cyanje yego cyero menga nijeje nyine kwitanje umenga nikijya Rwanda uko oya ndi murundi yego ariko ufisa gatonga kinyarwanda oya narahabaye gusa just kuhaba ariko ubundi ndi murundi ni byiza cyane turi kumwe n'umurundi n'ubwa mbere kumbura uje muri studio za Buja Hit TV sivyo yego nibyo cyane nibyo bwa mbere narabyipfuye ariko ndabishite nice je shaka ubwire abakunzi ba Buja Hit TV ugishika muri Buja Hit TV ibintu bibiri wahashimiye ya ingene abakozi baho bitunganije no ndababona kuri YouTube bamwe narinda bazi ariko ukungene nasanze itimu kwiye naryohewe cyane yego nice nimba atavyo waruze exclusive ndayikubwire Buja Hit TV niyo TV yonyene mu Burundi ifite team iteye ubwoba cyane man sivyo none boss nabibo nabikunze cyane nanje yego okay nice ngabo bose nabakozi kandi bakora neza cyane je shaka kumbwire ariko turakuri Buja Hit kumure bwa mbere bakubonye bidondo banyitabigira Imana Asteri amazina yose ndi muririmbyi w'umurundi simvuka i Bujumbura mvuka mu ntara ya Gitega juste ahantu bita Bikirasazi yego Bikirasazi ari ahantu Gitega hitwa Bikirasazi yego hari ahantu bita Bikirasazi jewe nzi Bikirasazi ya Bujumbura oya ari inkomoko ya rijya zina ni Gitega yego origine yaho ni Gitega Ebana Bujumbura rero ndabatera inkuru Bujumbura rafise amazina ama quartier ya ma province yose hariho quartier Bubanza hariho Bururi hariho Cankuzo rayi okay nice namuyingira hari namuramvyera hari ebana yatare boss wavuze ngo bigira Imana Asteri akazina kubuhanza ni big banyita big ariko sindi munini ngo mbe big ariko ni bigira Imana bahinye ba big ariko ni Asteri okay musanzwe kimwe mu mpano zawe nizihe uraririmba gospel ariko ndabira kuri YouTube nabonye channel yawe iracari hasi cyane nikumbere nikwera ariho gitangura sinzi je natanguye vuba cyane kuririmba ariko ubundi sanzwe nandika indirimbo urandika indirimbo ukazigurisha nari kera turikiri mu makorale narandika indirimbo korale zikaririmba hanyuma maze kumenya kuvuza gitari tabwo ndika nanje sore indirimbo yanjye bwite yego ariko Buja Hit TV kuri no mwanya bashobora kwibaza ati birakunda yuko umuririmbyi aririmba gospel akubita ibintu nk'ibi razo swaga man
raje swaga zirate bon none chapeau ngire chapeau wayambaye sheneti like gourmet ibintu by'imiswaga bon biremewe kuko nibaza ko nikwije nawe urabibona nambaye neza nikwije kandi nibyo byakagombye ko umurimbyi yikwiza ego nambaye nibaza ko urabibona nawe ego Aster musanzwe uraririmba nivyo ufite indirimbo zingahe gushika kugeza no mwanya indirimbo zimaze kuboneka ni 3 ariko ndafite n'izindi zitarasohoka kubera uburyo urabona ko uburyo mu Burundi butugora ariko izimaze kuboneka ni 3. Aster no mupapa no mujene n'umupapa abana banga babiri urubatse canke n'ivyawe by'ubusore like ndubatse umaze imyaka ingahe ufite experience imyaka ingahe mu buzima bwo imyaka 8 imyaka 8 uraburiye muta yo mbega okay turagaruka ku vyibi wawe ariko igira ndakubaza aha nyene mbega ufite experience imyaka 8 wubatse icyo urushije abajene ni buriya kuba umupapa nawe urabyumva ko teba nk'umugene umupapa bo usibye ko jewe umudamu wanjye turi kumwe kubera impamvu z'ubuzima ari turi separe gato ari nitwahukanye ari Gitega nanjye ndi Bujumbura ariko urumva nyine gushika muhira abana bagusanganira umudamu wako eko Aster kuririmba gospel nivyo uraririmba gushika kuri no mwanya tugiye ngo ufite indirimbo zingahe 3 indirimbo 3 zose kuri ziri oya ntizirajya ko zose kubera ko ubona ko kuri YouTube bisaba ko ufite clip ariko uburyo ntiburabinyemerera maze gushyira ko imwe n'iyindi nibaza ko ishobora kujya ko muri iyi ndwi nyene nice urumva yuko aririmba gospel urashobora kuducishiriza ko gato ku ndirimbo maze kuririmba kuri indirimbo ziwawe hama turazogaruka ku bindi kumbi usanzwe ukora bya ninda turaza kuza ku muziki usanzwe ukora iki tureka n'ivyo muziki bo ndumudandaza mutoyi ego tubishaze nyine ndumudandaza akiri hasi ariko ndadandaza fromage hano muri Centre. Okay nice twagiye rero turirimbire gato hama tugaruke ku bindi bibazo mama arakoze ko babibabaje byo baragahinda tutabonye Yesu uwaducunguye byo barumubabaro utagira ukusa tutabonye mwijuru ariko ryateguriwe gusavye mwami uzomiherezo ryiza ndagusavye Yesu tuzobane mwijuru imidugo naduze ndondera izina ryawe yobaragahinda tutabanye mwijuru. Nice jere naryohewe sana kabisa ibintu byiza cyane mbe igitari wacigiye igitari nta shure nigeze njamo nacigishijwe n'umusoliste umwe yitwa Deo hano mu Gisagara ariko tundi nyene YouTube ziramfasha ego urakunda cyane kurikirana ibintu byo kuri YouTube cyane nice urashobora kuvuza igitari ukoresheje amenyo cyane gusa iyi kubera ndafite agatari nyine ndabikoresha ariko umunsi nagarutse hano ndakaza nice kumbe si iki kibikora bo niki nibaza ko byoshoboka gusa urabona ko kuko nyine yabigo maswagara kure ariko birashoboka cyane yego okay ni vyiza je reka tuzofata umunsi umwe tumuhamagaze ngaha ubitugirire neza sibyo none boss cyane okay nice wavuze ko wandika indirimbo ni ngombwa wandike gospel cyangwa n'izindi ndirimbo razana bo mu buzima busanzwe nta namwe tudaca haba mu rukundo umuntu arahaca nubwo buri umukristo ameze gute gukunda bikubaho mu buzima ni urakora mu kuvuga kuririmba ni ibintu nyene bisanzwe bituzungurutse turirimba ubundi si ibintu bishasha turema oya ni ibinyene tubona mu buzima busanzwe tutororokanya bikavamo indirimbo ubwo rero nshobora kuririmba gospel nshobora no kuririmba mu buzima busanzwe ibintu byo gutukana n'ibyo ntaririmba gusa
ego. Okay, nice. Ukushaka kuno mwanya urafise indirimbo z'urukundo ura prefera kuririmba izindi ndirimbo atari gospel? Bon jewe nk'ubu nta biraza mugo ndumva ko mu minsi dore gusa nafise indirimbo imwe yateru yasize mu kantu abantu ntibazi ngo ni urukundo gusa je naririmbye urukundo benshi bamwe bayihereregiye bahebengamiye ariko je naririmbye gusa Duhe ko gato. Sinarinzi icy'urukundo aricyo kugeza ubu sinakumenya sinari bwigere nkunda kugeza ubu sinakumenya wasanze meze nk'uwigunze maze ufata ukuboko kwanjye umbwira ijambo ryiza uti humura ndagukunda ubwo nirwo rukundo rwawe ni ntago nari nkeneye wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu nzo kugwa inyuma ubwo nirwo rukundo rwawe ni ntago nari nkeneye wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu nzo kugwa inyuma wasanze nicaye nihebye mbere nari nigunze maze umfata mu biganza utihaguruka ndagukunda hariyo benshi mwamenyanye imbere y'ukumenya warabirengagije maze unkunda bihebuje Boza! ubwo nirwo rukundo rwawe ni ntago nari nkeneye wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu zo kugwa inyuma niyo mpamvu zo kugwa inyuma niyago nari nkeneye wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu zo kugwa inyuma nice. Umva ndago sindakumenya nta rukundo nari bwabone wankunze atari uko ndabikwiye undutisha abandi ibihumbi suko nari ngororotse uravye igihagararo wandutishije abakomeye ubu nabaye ubukomeye. Wow, nice. Reka tugize ngaho ibintu byari bimeze neza cyane. Indirimbo yawe je ndiko ndabimviza neza wangu yoryoherwa ikubitamo hip hop ndakurahi. Bon, style ndirimba niyi ni byiza sinzi gusa ndabinezerewe ndabikora ndabikunze kuko ni ibintu nyine nagiyemo vuba ariko ndabikunda cyane ndakunda ko ndirimba. Okay, nice. Kubita zijya note ndakwereke kubita zijya note twagiye nanjye ndabishoboye. Umva twagiye test mic sikebire ni sawa. Umva ndakubwire mukunzi jewe nagagukunze byose birashoboka naho witoze utunyoni baby girl ndagukunda cyane reka tugeze ngaho bose byose wabikiriye ingomero tisa sana man. Okay, Aster, reka tugaruke gato mu gusozera ikiyago ko n'umwanya ndabona ko tujana amasaha yo kuja live Facebook arageze barabizi Buja TV turatugira live kuri Facebook kandi byose birakunda utarabimenya iminsi yose saa 12 saa 1 y'ijoro gushika saa 2 saa 3 y'ijoro tuba turi live kabisa abantu bagatanga ivyumviro byabo ku mutumire tuba twahaye no munsi tubimutumire nawe nyamaza kumubona mukanya. Okay, nice. Jewe reka ngaruke ku je ndakunda kenshi kubaza abaririmbyi utubazo turi hanze ivyo basanzwe bakora sibyo none uritaya nditaya kabisa. Nice, ni byiza cyane. Nutubazo tune gusa. Aster nivyo aririmba gospel kandi urubatse nivyo ariko utarubaka yo nimero ninde nda gutelefone n'umugenzi mwitambwire ko muri mu kiganiro mwitabe ntaco
yare oya ntawe natoye telefone ntiyacamo yabo oya ntabyo nakoze nzobikora icyo ndi mu kiganiro ahantu izina handitseko nde wabibonye ariko nabonye izina ariko naho rivuge waribonye ngo Michel ni Rachel kana kazwi ko umukobwa kagororotse kabisa ni mugenzi ariko nabivuze nivyo yego okay sawa bana yani kenshi abaririmbyi benshi baba bifuza kumenya ivyo abantu baba bifuza kumenya ivyo wanyu reka tuje mu tubazo turi hanze y'ivyo sanze ukora urakuze urubatse urafise abana jishaka umwana wariko araba kuno mwanya ikiganiro canke abakunzi ba Budget TV wariko araba ikiganiro kuno mwanya shaka ndaguhe amasegonde make ugisha abantu ngene bakoresha condom ntayo nkoresha nazo zikoresha oya condom koresha oya bro kabisa yego ni urakoresha nta niyo ndakoresha oya na hamurigera wumva abantu bariko barigisha gukoresha condom bo barabikora ariko je ntabyo nzi condom nta news ndayizi ndanayidandaza mugo sinzi my god ridandaza yego mbe kenshi abantu bakunda kubashorera condom baba bameze gute abasore cyangwa abapapa bakuze abapapa cyane ubeza ko ari kubera nabyo nzi kuko pesi ndigenda mubaza impamvu ayiguze oya okay hari amakondomi y'abakobwa muradandaza nta ndabona nayuzi sindayikubita amaso je sinzi kubeshya icyuza kumva ndakubwiye kizo warukuru yego nice kenshi abasore cyangwa abajeune urubatse nivyo ariko biramaze gugushikira ukumva ko wifuje umukobwa atari madame ibyo mu buzima birabaho gusa kuko madame wawe urabona na cyane ko ari kure ari Gitega uri Bujumbura birabaho cyane ariko ntibiranshikira ngo nje nyuma ye okay ariko birashika ukumva uramukumbuye madame cyane uhora ubigenza gute ubwo nyine urumva cyandondera itike itike nje ndasimbiye ntega nkataha yego okay ara benshi ntibiteye isoni ariko reka tubivuge kuko ni ibintu kumbere nimba ari ababikora babireke hariho ingeso cyane abajeune cyangwa abantu bari kure y'abadamu babo nabo babubatse bari kure y'abadamu babo bakunda gukoresha ibintu by'amasabuni mu kwisambanya ibintu byo kwisambanya wari urugero wisambanya boss usibye ko ntazi n'ingene bikorwa ariko ukuvuga masturbation mu kifara oya ntacyo nakora ahubwo mbonye n'umugenzi we babikora niba hari unyumva bikora sha iyo biheba hari umutipe yigeze gusara umwe bavuga ngo yasalishijwe n'ibyo ahantu twiga mu Rutana okay nice muri telefone yawe biramaze gushika ukagira rya masinema y'abantu bambaye gusa telefone ngiye ahera teragira nabyo note anagafone nabyo note ko biramaze gushikira ukafata YouTube uri kuri Google kuri birondera Google sinibaza gira gushikira oya bo ibyo amajambo peut-être aya mugabo okay ni byiza ufise inyuma y'akazi kiwawe usanze ukora madame wari kure yawe nivyo nta bakobwa bari kubakwiruka inyuma ngahe Bujumbura wapi sinkunditse buriya jewe nukunditse uzaza ko ari kubera sindi mwiza cyane ku buryo bo usibye ko atari umwanya mfise jewe umwanya wanje uragabuye jewe mva ku kazi nca muri gym iri imbere yacyo nkagira sport ndavuga n'ubu narugira sport ntangura 18h haza 20h zigeze cyafata gakinga kanje mu gitanda cyamphora gitari man ndavuza gitari kugira saha indwi y'ijoro cyajya okay nice ni byiza uramaze kwivura umunsi umwe wo mu pasteur ntanari beriki ntabyo nshaka beriki maze kubona aba escrow benshi ba pasteur
abantu baramwizigiye baramukunze bakanamukwirikira man ibintu ibisanga bakora mu nyuma uzi kuduga ahantu mu gukoroka ukameneka ntabyo nshaka. Aster amaze gufunga apana mu mpimba mugashi ego bari bakuze iki nani nashwanye hanyuma bagushwani bandi bagushwa bo nagiye kwishyuza umuntu aho kunyishyura ashaka kurwana nari nkiri muto atari ubunshaje nsanga twambikanye basi mba ndamubabaje mbangiye mu gasho. Pole sana bwira ibintu wabonye mu gasho gase Jesse nzofa ndavyibagiye kutubahana mu gasho ntibubahana kabisa nta mukuru nta ni kuvuga we ushaka kugenda ufise ubwanwa nka shehe ngaha ubusanze abanza kukuruta. Okay, nice. Aster reka mu gusozera ikiyago cacu mbwira rero bwira bariko kuri Buja Hit TV kuno mwanya ikiyago kisa nk'ikirangiye ubabwiye iki akajambo ka mbere no babwira nuko abarundi twokundana ico ni kimwe kuko man birababaje kuruha uri kurakora ikintu cyogira akamaro umuntu wese acyumvirije mwo gasanga nka YouTube yanje iriko ikurikiranwa n'abantu 40 na mani birambabaje mu gihe abarundi birigo baraba YouTube y'aba Tanzania y'aba Kenya y'abanyamerika kubera ko tutokundana n'uburabye basaka kura subscribe nibaje kuri YouTube yanje nitwa Bigirimana Aster sinigeze mpindura amazina bafyonde like bafyonde subscribe bapartage baje kuri Buja Hit TV babikore gutya bakore subscribe yes duteze imbere iyo abantu bagikurikirana uwo ari wese yifuza ikintu abantu barabyemo reka ndakirabe nani ariko ubundi bacisha kwa amaso nyene birabira abo babahaye iki akari kukajoga kanyuma wumva ubwira abakunzi b'umuziki wa abakunzi b'umuziki kwanza n'abaririmbyi bagenzi banye tugerageze kugira imico myiza kuko buriya iyo ubaye umuririmbyi ubaye nk'ikiyo abantu bose baraba iyo witwaye nabi uko biri kose hari icyo bitwara muri societe witwaye nabi hari icyo bizoza kugira ingaruka ku bazogukomoka kuzo bati naka urya mwana ni wa naka abantu bagutuma urutoki byiza rero twitware neza muri uwo mwuga ni umwuga mwiza koko utuma ijwi ryawe rishika kure mugabo ntufuza ko umwana wazo muri cyane ahubwo nifuza ko umucuranzi wa mbere ahubwo n'abakobwa mugabo nifuza ko baba umwe avuza piano undi akavuza gitari nutinya yuko bazoribwa na babati baba Babylon man ibyo ni imana izobahizigama kuko naho ukora iki hari abana ba pasiteri womenga nibo kubaho ibyo bintu muri boîte niyo barara man nore ukora iki usaba imana gusa imana nishobora kuzigama abantu nice tarikumwe rero na rinde Aster Bigirimana kuri YouTube yiwe yitwa ko nyene Aster ndagushimira cyane mbe haje ukoresha imihoro inga ine leo apana imihora sorry ukoresha réseaux sociaux zingahe ama application angahe ya réseaux sociaux ni YouTube ni Facebook ni WhatsApp Instagram wari wayibagiye Instagram. Okay, nice. Ndabashimire cyane mwese. Nanjye ndagushimiye cyane. Ndagushimiye cyane. Wakoze cyane kunyakira muri studio yawe. Nice, byari bimeze neza cyane kiyago wacumvise tanga commentaire yawe ngaho kwa Aster wumvise yakubwiye ati birateye isoni kubona aririmba karirimbo kiza vraiment akagira views 40 birateye birababaje cyane. So ndagushimire cyane wewe wakurikiranye kiyago cyacu nitwa Isaac Classic kuri MIC behind the camera yarindi yari CK professional. Murakoze cyane jewe nawe ati naguhwane Lokinene. Bye.